O I le o ke whai aku ai so o le mea sao ua whaasese. Ai mea sese ua whaasao. O le whesiri la lea langai le uma I lau kala. O su e aloa. O le ala le mea le korosi ei le ingoa o sio e li kong I. Wai o le, we can talk about it. I le sik e kaki e le ama sese. O whewhiru kumaro re ke paro kai. O le ia kaua. Ia wa misi o e kere sa whaka o kere sa whaka. A o le winga o lau whamatalanga. O whesiri silia kwa la ia lea. O le ala le mea lea ka ua mai ai kam whaasala lau lea. Ai sau. O ia le isi moli mau. Ai au mai lunga mo porka lame ma whaakarkara ngoanga a kuia. Ma sau ngoanga ar pale mia. Like all this and that. Ma ati kolo kuskusinga I lunga. Kusala o ia. Pei o le media le ngofo wha mau mau. Ma a mai le o ngei mea I lunga nao. O le whesili lo uloko. O ke ofo a ule mawhai. O ngā mawhai po ai tulo. I don't question that. A o kangaka i kuor kula fongo le aloia. O ke it's all hearsay. Le o sa idi ili matangi la vai le ano fale ma le ano liu. O kangi ngai ma mea ia. Yes, le so le wata to loa le ai ma se kangi le ia taua o whaatatau ia tu ia ma whape atu po sesi ia o ngangaka e so kanga ia ku ia ma sesi o le pakia fast. Le ai ma se molianga o whapea o re kupe lea kau kuangar paroka. Yeah. E pei o ngā masangi ai cases whapengei. A o kangi ngei, it's all related. I kupe ia wo ko kongo account kangaka. Kangaka ia HRPP, ka kwaru sawa kaka ke. Kaka loko vale ia le wa fiala I le kai au. O lo ke kala ngoa within I le pirioka lea ka penga whainga paroka. Fa mai le whaamatalanga, e whiala ai le kai au. Wa ke I vai akunga, wa iai kupe yo lako account. O le mea la lea maalia I le valea. O le mea lea sau wai le kupe. E le ai ma se mea o sauanga I aku ia, pe sauanga I se komiki, pe sauanga I le wharekua, po o le whangau, po o le hainga fast, po o kupai, si suyo le fast le ngar mum. E o le sausa o a mai ile o fisa ma le vaenga le malo komiti. Lea e whea ngai ma le kupe o le vaa. Ngō wha maungia ngā o lako pepa ID. O wha maungia ngā? Bank account. O lea la e le o whekangisi isi fo I o le I kumaro lau kele. A o ila koua ngei lea ua lewa o ngā kāpenga e whawhau le mea lea. Lea ke ia e. Ua I kokongu I lako account kupi. Tole. Ke inge foili o isi aki bank account. Ke iloa o e lei mao leo ke whai aku lei atau. Se o I kulou a sa moa kulou fo isa whakamalau whaafonga maua. So le ai o le mea kongu ngei e ala e wawa ai ua yeire kupi le account. Aika. Lea kongu, oh my goodness. Wa ika o aku moa kupi. Ke iloa oe. Inga ua maua la ufisoka inga aku whaaloko I whale. It's ka ngō ufisoka I sao ada ofisa le vai ar kupi. O I o ke maofai. E makua I o maofai le ku ai ngā kangi whapengei. E wheka ngisi ua iai kupe ko kongo account. Wa ika ngō moa kupi. Stupid. Kulo. Mongi ala ukala. O a e angei mea ko ke ofai. O le visiri lea. Ko ke wheala e ua iai kupe ko account. O le avaku e le ofisa I o le malo e le, it's got nothing to do markangaka lea. Ai wha mai le whainga o whekangisi ngā. E mafua anga le ua mai e kupengi. O ngā longo winga e manga ngā o moki pāroka kuia. O le whesiri la, ngai pāroka rai a kuia. O le bangai ko ongo ia. Yes. Wa kausu su lako account. Ma su lako paroka. Penga paroka e tuia. Ano ka whakoi, ngā kou pāroka la iai.
o I le o ke whai aku ai so o le mea sao ua whaasese. Ai mea sese ua whaasao. O le whesiri la rea langa i le uma I lau kala. O su e aloa. O le ala le mea le korosi ei le ingoa o sio e li kong I. Wai o le, we can talk about it. I le sik e kaki e le yama sesi o whewhiru kumaro re ke paro kai. O le ia kaua ia wa misi o e kere sa whaka o kere sa whaka. A o le winga o lau whamatalanga. O whesiri silia kwa la ia lea. O le ala le mea lea ka ua mai ai kam whaasala lau lea. Ai sau, o ia le isi moli mau. Ai au mai lunga mo porka lame ma whaakarkara ngoanga a kuia. Ma sau ngoanga ar pale mia. Like all this and that, ma ati kolo kuskusinga I lunga. Kusala o ia. Pei o le media le ngofo wha mau mau. Ma a mai le o ngei mea I lunga nao. O le whesili lo uloko. O ke ofo a ule mawhai. O ngā mawhai po ai tulo. I don't question that. A o kangaka i kuor kula fongo le aloia. O ke it's all hearsay. Le ia taua. O saunoanga spale mia. Sa fata le ua iai le tautupe. Ia toe a o le. Ono sai. Ono sai. Kusala le waka kipi kiripi ngai. Mea ia le la ko lau lau. Le waka kipi mai kiripi ngai ma mea ngai. Le la ave efa mai. E ma fuanga fai kala ia. O la e kolo se I kufa le aso e fai ele. Se kusa o le waka ngofi la kou interpreti o la kou mafaufaunga. Assume. O le winga le sau ngoai. Mafuanga ngā le ile le sau e kongu le dida. O vai la ka kou. Se fa valvale wake. Ia la le evidence o ngame. Foi la nga. O le whaaringa ma whaasalonga lai whai ailongi. Sole. E o le isi la vaenga le I ataua. O le whesili a le la akurikuri. O le a kongu le winga o le whaakosinga. I le paroka. Wa le whesili nga ngai kakaunga whaamali e inga. O le a kongu le meaning o le bribery. In terms of campaigning, election campaign. E ia se meaning o se bribery le mele o le moe o le ngu fea la e ua sau se kupe o lae e ke entaito o se mea o le van go longing for. So le. Ai lo se mea fai fo itu ia. A fa lo fa ko le ai se I vanga ngai o su e mai e fai ile akua e mai se kako fa masingo ma fau. Nga whako ase I vanga ngā ua o sa moe whaingi me ka ongi whamasingo ngo mind reader. Ma o maile au tu lou fo maio tu lou aranga ngana fo maio whai ai. Ma fo. E o mai e sa ili whako ai role ua kau. O se a whai o le mele kau ke whai o criminal activity fo ile le lai ai proof. O ke lei loa la wha mai maukai mi o le ko inga mea. Longo ingo ki lipi o. Yes. O whangingi o kalangoanga ma whaasalonga. Ka whalei mo ki lipi a. E kaulanga mo i ki lipi a ale lenga whai. Kongo parmi. O lai o mea umai a sa moa o le mafuanga ngā le involve ia si o eti. Walanga lau alunga le ingo o le rilea. Kulo. Le fo uso a whaasala lau. A le kako whesirisiri o le ala. Yes si o eli ele paroka I o. Le o waka wak. O ia. Kusa o ia le media. Le media personnel le wa le li fo ile le e ao mai o ia e witnessinga o le pokalame lea o le mea lea o le whakarangoanga lea o ia le ukongia e li fo e amore avenga lea. Se witnessing amo. Foi le fa ko so ko ngame fo ile le. E call up le si ko ngame fo ngale ia o le si o molianga whakekainga tu ia o le si molianga o le fionga ia tu ia o whapea mai o le aso o lau saunoanga por saunoanga palmia sa fai ia e whapea mai ai ia lava la aun mato mori mau ai sau si o eli ia sau ro lea a mai loilunga mea ia e hoe kusa fa mai kusa saurole fa pe mai ia o te mori mawina lenga o la unga ruenga o le media ia o usa o kusa mafu o langa menga le fe koi
e uranga fai kala fo ke sile nga fai alongo corrupt ole no fasili se tasio o loia ana lela no fasili ole a tonu ale winga ole mele ole campaign ole corrupt campaign ole paloka ole alo na winga en fenga e kango interpret mai ai fa mai le tala le uso ala ule ta uolo na swafa fa mai lankala asiata ole mea ia da'u ole bribery in terms ole mea ole electoral act electoral case pole o case si ofenga paloka o lo avatua o se mea ma lo fa moenga e te fai ai tautu pe kangro fa kai mai a vakua ya o le pu mea ai porque vakua ya o se lau kalama ya vakul me le fa ko se mea ai ko ainga kau ko nga ma o paloka wala varanga that's enough e commit ile crime lea o faku really ma yes ole winga nga o sa ke avea ile pilioka lea le foi karango mai it has to happen le pilioka le fa sa hai le kapuai electoral period a fa pela o faku ile tawa ya vakule ya sawila ngale sa okupe ya ngal fa ke ya vakule se lo kara le fa ka wese ya like fai mai ya se leva ko fa ka wei a failanga le pauanga o kana le fai aku e au ngoa mangisi mei ko aku ele ai la ele se corrupt ele se e ke le o committing se crime ai a fa pe o ke fai aku taua va ku ele se la kala le ya la e alo ro ka se va ku e ku pe ka vale ma ya ka ku nga ma ele paro ka o e mo mai wa ela vea la ila lo mele usa ua e avea le kupe po le alava ma lo fa moenga e ke fa ko singa inga ia wa so ole mangaku lai ko ole mangaku lai ko ave ma lawa e mention na ya le paroka kusa lawa e mention na ya pe ke fa ya kwala ma e paroka ma ya kia o ha o ka ko kusa o ka ku ngar paroka or paroka mai har nga ele kiki e fiar nga kala pe afa peke o kamo ese paroka so ia te ula o ia ila se so kanga o le ala ele kai au ye ku pela o account marenga ngana le kau ku ngar paroka ai fosi o ele paroka ngola we ku pe como o fosi o ke paroka fatu kero ina o umano ofisa o taiatu ma brief mai au ila usosi sa moa o ngofo anga ngai mo fapia soli e maka u kia le me o yerka ko ku usoli orongo winga la o kangi e ongo o kangi a kaka HPP wa mawala ko kupe kai mile ko so le fekangi si wa mawa kupe ai fa mai wa mawa le kai mile le sa un yer paroka o se me o ke o pore ka nga ake aka o le witness shoeli ba ngai ka pa mo se kala fo le langa su ngo ia po ako nga kadi ko nga me fa pe fo la le la o matua yo te fiulo e fa senga le atua e mana tua mai e ma faingo o so ko kongo se case pe a fai o ke lo o a un fa karangoa kanga ka kongo ia afian mere fa pengal fa karango ka kai ko ongo ya po ia foi fa karango ara le pandemia ma fa pea nga fa ya ko le pandemia ya ngaia ya ole ata o fi pere tu pese i tu fa tonu le time or fa nga palot o ko nga menga that's an evidence a ole mele kup ele ai lava se so kanga even a verbal saying even a written report or any proof e so kanga mai le fiki o kupe i lau account i le pilioka le o whainga paroka ma le whape atu o le whionga ia tu ia kau kua ngā mara paroka le ai ma se mea ai paule mea le la ka ngofe au mai e whaonga aisi ia le uso lea o le au mai o sau ngoanga whaalawa i kele si pale mia o sau ngoanga i whaakarangoanga i lungo le media fofola le whala ai mai se fo i o le whionga ia tu ia o whaakarangoanga
whosoever e relate anga I o lea la waka ngofi oki mai kipi mai kiripi e ave e prove o saungoanga o mai anga mafuanga fai e aim uma se ia mauar kupe le kai mior fai nga paroka ai ya wai o kai aula le fa pe e ilo fa msionga pe kalia le ir kalsanga tu ya e fa le nga kangi de o le isi tangi lai ai o le wa mo usu esu e nga kwa o le si kangi lai ai or ko olua o le ide o ko inga le ngaru fai puli le ngaru le leua le leua o la ka fa longo o le si kangi o le leu o freku o le leu ai fa mai o ke e open a kule account ai o so mai mana tua la ku umal la ko kupi e entai to ai la ko as per I don't know por ku pe da fa inga le entai to ia la ko mal la ko pui ainga e pe ia se furu mon kupu afi e la ko kupi fa mai la o la fo ye kangi ile ke ile vai ku ngo fiki mai de ngai kupe nga kaimi okay ai fa mai ile la ko ma fau o se kupe le la wa ku ngor ngau ka inga pa roka ku ya now e ke ma fau fa penga o le aru ro ko o pa roka e la nga ko nga ma fau e ke pa roka tu ya nga le wai ai be ba kwa milion nga ke pa roka e lo ko Suri ai Tūre, si ko inga whare mawhauwhau. Ma ai ka kou sa moa lea tunu upele, I ka ngaka waka kaunga mawhauwhau lele, ai me melo o mai kuila e pale lafi kuore melea. E kere kai inga o alo e kaure melea, kuila e pamari mongi le ku kumaro si kuore melea. O kasi nga kangi le ya taua. Kasi le kangi. E wha mai e ke ia e ngare whawhingi. E sia kia kule account. Ola wa saule la ko kingo I kupe ai vai ngale ka kaunga maua. Ai fa mai. I lona la ngona. I le whainga o kangi o longa la ngonga. E pe e fōringa mai ua whako singa mai le kupe lea. Inga ia la pāroka. Pāroka. O le si me mali fōri le kangi nge ongo po mea o ainga umar le leo. Ia, wharekua le leua. Ia, ngā la o koe nimba la le. Ioi. Koe nimba la o ese matakasi, ia. Ile. Fatu voi lau te whai atu. Sa moa o wharekua o le leua. Ia, le si o leongo. Le si, ia. Kusa o kasire ngā morianga la iave, kangi. E whaapea mai e siaki aku ua fiki. Somewhere roughly 10 something. Su fiku, su ongo, su walu, wafe. Lea lai wha mai. E kasi are au ngor melia. O le mai whaapele, mai ia mako. Ia mako paro kako. I mean, you as a wife, o lai ran lo ko olua il whainga paro ka, ai e ma fau whape ngā, o lai a mai se me eke, a ora kupe wa lewa ngā kou kaurangia, ngā kou rau pe pelo re malo, ele mo I wa ai re malo, wa ai re pare mia, wa ai ai. Ai le lona po le leo ali si kangi. Wala ngā kupe malako. Sud, o le se mo sa moa, ele se mo. Ko sa wa umar me ka ole upside down, inside out. Ai wala ri u. Fo fa mo fika. So le kwa ese ya ko ainga. So esa o le fa vale. Konga mea. Sorry. Yeah. Ai no por la ko ainga male, ko ongo le kangi. Le ai ma se kangi e kasi e whaatatau I se whaapea mai ngā ave se lima se furu kāla, ngā ave se lau. E o se mea aile a taua, e o ingi whangu vai, e o se ipua. Nothing. Ai kasi lava. Ioe. Le kangi, ia kangi umangi ma ungangi. It's all pertaining I le kupe lea. I kongi whafo. Ole intention atu ia. Awangi whaiengia ngā billboards ia po pepeho ia whai whafo ia ma meo campaign ia ma whaasara launga ma se komiki. Ma la wale intention ngā kuia ka ua kuai.
Ele iso fa mo e fa kosi. O le sila u fesili e ka ua la vai. Le ia taua man fa fonga mai le tunu. Ua fa o ngala ku pengi. Wa lela a fa pela a fa pela o le u fetangi sine im fa pe mai o le ua maua mai mako kupe mako account. No ngo winga i foringa mai o bribery o paroka po fa ko singa o paroka. O fesili la wa umana fa nga. Po ro ko ka fia ko pe o le mori maua askenge le o lia le nga mori mau mai I ya vai mo ngatolu I ku pe nga va ko le timu ia tulo la re ma se me o fa nga nga kai mi la valea la so la valea la nga ka fi o ma ku pe nga I se me fa nga mai o le fesiri la o to fa nga ya ka ko nga nga so o ai la ku pe ya mau ki ngo o uma. Oh my goodness. Ua mai. Ia ole mele tu lai mai. Lala na no mana oi se itato wo mai tat la ngai ka kaunga mangingo mamara malama. La ngai ke fu haru ka urumanga ke sile fa perkangia ka fa liu mai mo sile fia na ita mama tina ma tutua. Ai mo sile fia. Ai tau tele atu malolonga. Ona fa wa le tato media watch le atawa o le mele ua oso I fa pengei le uso a fa sala ku so le ua oso e kau fai le mele nga oso ai sami o le keisa ku iloma ku so le ua oso e kau repeat le mele le nga fo ile ua la ko kofo ko nga fainga ngei fainga le mau kongu mo fainga le sa ngi ole ngofo sa vai kau vai sa vai ai ala lai fo le keisa le si ku malo le la ua ko ngofo ngei sami mala fi la fi wa ya o ko e fo ia le makanga o keisa le ole ula le amaku wa ka alo ai ia sami o so fa longo la ua karangoanga ma me ia ngara karangoi ma kuiloma o so lo ave ia fonkoema limong le la e kupoelo le la o kupoelo